Biri kubera mu Burundi biteye ubwoba. Muri kano kanya haravugwa umwuka mubi ukomeye cyane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bajenerali biwe bakuru. Iturika ryabereye mu mujyi wa Bujumbura kuri ubu ngubu ryerekanye ibintu byinshi byahora bivugirwa mu mfufu muri iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru turi kubona nuko ngo iryo turika bamwe bavuga yuko ryoba ryaraturutse ku mashanyarazi. Kuri ubu ngubu ngo byoba ari ibinyoma bikomeye cyane leta yashatse gutanga mu gihe cya mbere. Impuruza muri gereza ya Mpimba, impuruza mu baturage batuye mu mujyi wa Bujumbura. Ibiri kuba mu Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Muri kano kanya tugiye kubabwira amwe mu makuru tumaze kubona ku byaba byihishe inyuma y'iturika rikomeye cyane ryabereye mu gisagara cya Bujumbura, aho bamwe bari kwibaza ibiri kuba. Abategetsi b'u Burundi bamwe bakaba bashatse guhisha ibiri kuba bagahumuriza abaturage, ariko n'ubundi amakuru ari kuva mu masoko atandukanye akavuga yuko ibi byabaye byari ibintu byateguwe. Perezida Evariste Ndayishimiye ari gupfa iki na bamwe mu basirikare bakuru? Muri ano makuru turagenda tugaruka kuri byinshi biri kuvugwa muri iki gihugu gituranyi cy'u Burundi. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko ari we ntandaro y'iri turika rikomeye cyane. Abasirikare biwe bafite umutima mubi bivanye n'uko hari abo yohereje muri Kongo mu gufasha igisirikare cya Kongo kurwana na M23, aho amwe mu makuru avuga yuko iryo turika ryaba rifitaniye isano rikomeye cyane na M23. Abandi bakavuga yuko iri turika rikomeye cyane ryabaye mu Burundi ryaba rifitanye isano rikomeye cyane na bamwe mu bajenerali bakomeye cyane muri iki gihugu bashaka ko Ndayishimiye ava ku butegetsi. Hari amakuru ari kuvuga kuri coup d'etat mu Burundi. Yose ni amakuru menshi cyane ari kuvugwa nyuma y'iri turika tugira ngo tugarukeho. Tubibutse yuko mukurikiye Inkuru TV. Nimba utarakanda kuri subscribe cyangwa sabone, nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa banza ukandeho kugira ngo igihe cyose turonse bene aya makuru uzuba mu ba mbere bayabona ku gihe. Impuruza muri gereza ya Mpimba, abagororwa bavuga ko ibisasu byabaguyemwo, bamwe basiga ubuzima mu rusaku rw'amasasu i Bujumbura. Ijoro ry'akajagari n'ubwoba ryabaye i Bujumbura kuwa 31 Werurwe mwaka wa 2026 rikomeje kugaragaza ingaruka zikomeye cyane inyuma y'uko abagororwa bo muri gereza nkuru ya Mpimba batangiye gutabaza bavuga ko ibisasu byabaguyemwo bikica bamwe, abandi bagakomereka bikabije cyane. Muri iyi nkuru turabereka n'ubundi umubare wamaze gutangwa na leta y'u Burundi binyujije ku bavugizi. Turaza kubabwira ibyatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi uwitwa Gaspard Baratuza. Dukomeje, amakuru yatangajwe n'umuryango King Murundi Freedom aragaragaza ko ahagana saa 3:40 z'ijoro byari bimeze kumenyekana ko abagororwa 6 bamaze guhitanwa n'ibisasu byabasanze imbere muri gereza, cyane cyane mu gice abagabo basanzwe bafungiwemwo muri iyi gereza ya Mpimba iri mu murwa mukuru wa Bujumbura. Uyu muryango uvuga ko hari abandi benshi bakomerekeye muri icyo gitero, ariko bakaba badafashwa kujyanwa kwa muganga. Amakuru twabonye aravuga yuko leta y'u Burundi yo ubwayo binyujije ku muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza yatangaje yuko abantu 13 aribo baguye muri iyi mpanuka nk'uko bo babivuga. Abandi barenga 57 barakomereka. Hano abagororwa bavuga ko ibisasu byinshi byaguye ku gisenge cya gereza, bimwe bikagwa mu byumba barimwo, ndetse hari
n'ibitaraturitse bikomeje guteza impungenge z'uko bishobora guhitana abandi igihe icyo ari cyo cyose. Ibi byatumye basaba ubufasha bwihuse kugira ngo abakomeretse bajyanwe kwa muganga ndetse n'ibyo bisasu bikurwemwo. Ibi bibaye mu gihe ubuyobozi bw'u Burundi bwatangaje iturika ryabereye mu kigo cya gisirikare cya Musaga ko ryatewe n'inkongi y'umuriro yaturutse ku mashanyarazi yibasiye ububiko bw'ibitwaro igateza ingaruka zikomeye cyane, harimo n'iturika rikomeye cyane by'ibisasu byumvikanye mu mujyi wa Bujumbura amasaha arenga 2. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibya gisirikare ndetse n'abasesenguzi mu bya politike bakavuga yuko ibi bintu byabaye ngo byoba bifitanye isano rikomeye cyane n'amakuru avuga yuko hari abategetsi batishimiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Abo ngabo harimo n'abasirikare. Abo rero bakaba barahisemwo kugenda bakora ibikorwa bimwe na bimwe kugira ngo bangishe Perezida Evariste Ndayishimiye abaturage. Kuri ubu ngubu bimwe twababwira ni iri turika rikomeye cyane bivugwa yuko ryaba ryarakozwe na bamwe mu basirikare babaga muri iyo kambi, nyine muri iyo kambi yaturitse, aho hari hegereye n'ububiko bwa gisirikare. Bakavuga yuko ibindi bikorwa bikomeye cyane n'ukuntu ibitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli bimaze igihe kinini cyane bitagaragara muri uyu mujyi wa Bujumbura. Ibi byose ngo ababikora bakaba bagira ngo bangishe abaturage Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakavugwa n'umwuka mubi wa coup d'etat uri kuvugwa mu Burundi biturutse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kutumvikana na bamwe mu basirikare biwe bakuru, aho bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akora ibintu atabanje kubaza. Kuri ubu ngubu ubwoba ni bwinshi cyane ko umwanya n'ubundi coup d'etat yaba. Perezida w'u Burundi wehe Evariste Ndayishimiye kuri iryo turika yihanganishije abagizweho ingaruka n'ibi byago, ashimangira ko inzego z'igihugu ziri gukora ibishoboka byose ngo ibintu bisubire mu buryo. Ubutumwa bwe bwagaragaje ko hari abantu bagize ibyago nubwo umubare wabo utari uramenyekana. Kuri ubu ngubu byahejeje kumenyekana yuko ari abantu 13 ndetse abandi 57 bakomeretse. Nubwo leta ikomeje gutsimbarara ku mpanuka yatewe n'inkongi, amakuru atandukanye arimo no mu nzego z'umutekano mu Burundi akomeje kuvuga ko hari impungenge z'igitero cyaba cyagabwe kuri icyo kigo hifashishijwe indege zitagira abapiloti izizwi nka drone, cyaba cyaratumye ibisasu biturika bigakwira henshi muri uyu mujyi, harimo no muri gereza ya Mpimba iri hafi y'aho nyine ibyo bikoresho bya gisirikare bisanzwe bibika. Gereza ya Mpimba iherereye hafi cyane ya kampu bose, aho ububiko bw'ibitwaro bwaturikiye bigatuma ishobora kugerwaho n'ibisigarira by'ibisasu byaturitse cyangwa ibindi byasandaye mu kirere. Abaturage ba Bujumbura bakomeje kuba mu gihirahiro, aho bamwe bahunze ingo zabo kubera ubwoba bw'iturika ry'ibi bisasu, mu gihe abandi bakomeje gusaba ibisobanuro byimbitse ku cyateye ibi byose. Hari n'abagaragaje impungenge ku mutekano w'ahafungiwe abantu benshi, bavuga ko gukomeza kubasiga mu kaga bishobora guteza ibindi byago bikomeye cyane. Kugeza ubu ruremeza ko abantu 13 ari bo bapfuye, abandi 57 barakomereka, ariko ibikorwa by'ubutabazi n'iperereza riracyakomeje, mu gihe abaturage n'imiryango itandukanye basaba ko hakorwa ibishoboka byose ngo abarokotse bahabwe ubuvuzi bwihuse ndetse hanakurweho ibisasu bitaraturika bishobora guteza izindi mpanuka. Amakuru dufite nuko haba mu baturage ndetse no muri iyi gereza ya Mpimba hari ibisasu byagiye bihagwana n'ubu ngubu bitarahakurwa. Amakuru kandi akomeza avuga yuko ibi byose ngo byaba byaratewe
no kutumvikana hagati y'abasirikare bakuru ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, cyane bari gupfa intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye rero ngo abasirikare baba babikoze kugira ngo bamwereke yuko atabwirinzi bafite kuri ubu ngubu bwatuma ashora abasirikare biwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi ngo bikaba ari ikimenyetso gikomeye cyane abasirikare bashatse kwereka Perezida Evariste Ndayishimiye ko umwanya uwo ari we wese bashobora kumutembagaza ku butegetsi. N'ubu ngubu rero abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane abatuye mu murwa mukuru wa Bujumbura, baracyafite ubwoba bukomeye cyane. Abahunze bamwe ntago bashaka kugaruka muri uyu mujyi wa Bujumbura, bavuga yuko babizi neza yuko hari ibintu biteye ubwoba bishobora kuba. Ariko babwiye amakuru y'ibijyanye n'ibyabaye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Icyo kibuga cy'indege twarababwiye ko systeme za gisirikare zari zimaze iminsi zaraborotswe na bamwe bazwi nk'abahakazi. Bivugwa yuko ngo M23 yoba yaragize uruhare rukomeye cyane mu kuboroka icyo kibuga cy'indege ndetse na systeme za gisirikare. Ibyo ngibyo byakurikiwe n'iri turika rikomeye cyane, aho bamwe mu baturage batangiye kumenya ibijyanye n'aya makuru ko umutekano utifashe neza. Kuri ubu ngubu bamwe bakaba bakomeje no guhunga, nubwo leta yagerageje kubabwira yuko ari iturika risanzwe. Bamwe n'abandi bakaba batangiye kuvuga yuko ibi bintu byabereye mu gisagara cya Bujumbura byerekana yuko umutekano utifashe neza. Abarundi bamwe bakaba batangiye no guhunga. Amakuru akomeza avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu bwoba bukabije cyane ko umwanya n'umwanya ikindi kintu gishobora gukurikira kino gitero. Umutekano wakajijwe cyane cyane kuri radiyo nkuru y'igihugu izwi nka RTNB, ni radiyo nkuru y'igihugu cy'u Burundi, ndetse na televiziyo, ndetse no mu bindi bibanza bikomeye cyane, harimwo nko ku ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahazwi nka Ntare Rushatsi. Mu Kirundi bavuga ko ari ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu naho hakaba harinzwe cyane, ndetse n'imihanda iri Bujumbura kuri ubu ngubu ikaba icunzwe cyane n'abasirikare. aho Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi afite ubwoba yuko iri turika ryabaye rishobora kugira izindi nkurikizi zikomeye cyane, harimo nuko ubutegetsi bwiwe bushobora gutembagazwa. Ibi byabaye Perezida Evariste Ndayishimiye atari mu gihugu. Mu kandi kanya turaza kubabwira ibindi byinshi twazaba twamenye ku biri kubera mu Burundi. Cyo bikoze ubwoba ni bwinshi cyane, ntawe uzi uko burize kugenda, ariko Ndayishimiye afite ubwoba bukomeye cyane ko aba bajenerali batari kuvuga rumwe bashobora kumukura ku butegetsi. Bibe byiza kuri mwese, nibyo mbifurije.